Wow, whamanuia ina oile upo le tua le nei tai au. Short and sweet. E po sua malie. Ai fai asi o fefeu. Hallelujah. That's God speaking to us this morning. O le mana vanga mai le nā le tua, ia I tātou le tai au le nei. He said, I will never leave you nor forsake you. O lana lea mana vanga. E o I le aso le nei, o lo whetalai lawa le tua i ngāti oe mau, o te letu ua oe, o te letu lafoa i ngāti oe, se I o le ngata anga o mea umalava. Whether you like it or whether you're not, he still speaks and he's still watching. Pe e te mana o iai pele ai, e letu lafo ina lava oe le tua. Listen very carefully. He will never leave you nor forsake because he is the great I am. A o oe mau e ao na ta whaalolongo. But we need to hear him because if we are not hearing him today, then our end result is going to be disaster. It's going to be disastrous. E matua o fofongia le me o ye laso le fai mai ai ia malaki. Mai o ai ese mafai o na tu matali atu ile li I lo naso e fio mai ai. Who can be able to stand and endure that day? Say ouch. Say ouch. O ia te vai ai lea, o le lofa siri ese leo le tua, the greatness of his love, na te leo na tia ina se mea mo oe moa. O le aso le ta ua o le aso le sitianga. While te nunga to te le tanga te ie le te tonu sitianga. There's a lot of people here, I know you don't believe in the rapture. How do I know? Because I can tell by the way you're living. E te loa lo le tali tonu I le sitianga iu ina whaalonga iai, I le tūlanga lo e soifua mai e olai, ta lofa tina. Whamanuia le tui lo su mai tai au nei, anga lim whamano lo ia te oi. Hallelujah. See, o ia te wama iei lea, wa au mai o mai le tua le manuia. Le tusi leo malaki. Pe on fai mai ia fai awal tusi, o le aunga te au nei, o le perfeta muli lea, o le toi fo isia ina lea, o sa yuta ina ua umara whakta whianga I papironia o Iraq il vai teimile nei. No nofo le papironia ma whaktu I laloina lea e kuresa mata riu ia papironia o na whakpenaulo lea o na pū lea e Persia. Persia la le iei ia Iran le iei vai teimile nei. Le ua whetau wa I nei ma Israel. O te au mai ala wanga le whao popo I le whaftai Pastor Tanwasa mo le mai ala wanoi tue whao popo I le tamata upu tai au le nei. O I le wa mai le tua, na wheta lai manino le tua I a Nehemia ma Esera. I le vai teime lo wa tue fo I saita, ina wa umar full sanga. O malaki la, o te vai e le tūlanga e malaki, o le vā le whenga inga tuai, ma le whenga inga fau. Ta te whatasi nā. Nana te punia o malaki ai matala mai ma teio. I le vale nā, e whase lau tau sanga o lo iei nā, vai meni se whase lau tau sifuru. Ma tau sanga ina ia o aonga whatu sipai e tau o tau sanga o le file mu po tau sanga o le pongsa. E leito la ngona lisi o fonga Iova I le vao malaki ma teio. Ai te puni malaki o whailoa mai le tua, me o ia sauta, pe a whai e le tue fo I atu I a teia. Are you hearing? Mena e whamesa lama se lau suma le iwa whai pa se lau malinima, o laua whionga, o le sulu le iau tō vae, ma le malama lama iau tō wala. This is the reason why God has given us the Bible, so that you can understand His will and His plan for you today. Are you with me? To telo tanto ye nei le lotu, wa tato te lo uma me o le lalolangi, wa tato lo ia awala mo wai tupe tato lo fela awala e whapena ona tato na nā isi mea mai o tato ainga e uia ngalo ke ka ua o lo ngali. Ai ngā e lesi mea mai lesi. Au I le tua le lesi mea lilo si le whanga lea le tua. Are you with me there? Are you with me there? Fai mai lo le whetalenga le tua ia malaki. Malaki, fai ia sauta, tue foi mai ia tau. Tue foi mai ia utu la fono.
O le toe fo mai la le fo ina lea wa na uto mata I mea na ufaya nyancha ulfo le fitu se fulu tau sanga na feta laile tua maoa o ya Israelu masaita a mata mai lava ya Isaia sau Yeremia o le mata upu antolna na o Yeremia ia tangata ia Israelu po tangata saita ia ola I tula fono Iova o le mea na tupu ia na e fai lotu ai na faia e whātau nuu, a o le anganga a toi mana o mia le tu I tapo inga mataro sanga e mosi na taulanga, e matua mamao a. O inai a mai le ala onga ia I tātou le tae aole nei, o whea le nei te iai, I la wasi ngā taulanga, ma lau mawhitanga ma le tua lea. It gives us a question this morning, where are we this morning with our worship and our sacrifices of our lives unto God? Are you faithful? Do you really love your God? Because if you ask me, how can I love God? How can I love a God that I have not seen? If I fear on a lofa is to none of a long way out and I love a yai. Or the final fear la fionga le tua, a tato to fo I mai ilana tula fono, lantula fono lantuspaia. Are you with me? The laws of God are His word. You don't have trouble actually looking for His laws and His will. It's all in the word. So I leto angala fai tau le tula fono na me fola na le ma fai na e foi atu atoa mai le li e uia le tau te mai sa umalam. Do you know that we can still be here and not really here? Right? E te roina e o le te I ai te le oi I. O le me te lo ai e te wa vai mai ia ma singa longo fia nei. O le ongo nei. Wala. Longo winga I isi ma singa I mo wa umatua. See, you can tell from there, has there been any change in your walk with God since January this year? O ina lai te loa le fesidi lo le a fai la wono masino le o te sanga wa ye e se swing o lo wolanga I upu ye po tu la fono ia le tua po o awala mana o le tu te ola I lo wolanga I le asole nei. Are you with me? Are you with me? Because if you cannot do that, then we have failed in our lives of worship and sacrifices unto our God. Awala a fai e te le mawhai ona e loina le se senga na ia ina o lono winga o le ae le isi suinga ia ina o ina e fai loa me loa ia te oe o matua e mamao ama le tua matua e mamao mai ama le fina ngā lo le li. Are you with me? Are you with me? Fai mai ia le ngango le li ia makalaki nyai e mawhai e se tasi o na tū mai I le aso tele leo le li. O le aso siti anga I leo se aso whaingofie. The rapture is not a good thing. It's not a free trip of enjoyment. E leo se mawhapea wa italia ke viso inga na whapero le manuia mea uma. No. It's quite the opposite. Ai vava ia fionga le tua. O le tele o lo walofa I le li ma le tele o lo nau I le tua malana upu malana tua la fono. O le tele foi nao whawhita o le tupu I lo wolanga. Is that right? Is there any testimony here about that? E ye se moni mau I o le tele o lo walofa I le li ma lo nau I le li wa ki le whawhika o le. O ia ngal kasi ale lima le I ngā oa. Whaftai fono ia Miko. You served yourself lunch today after church. O inai te wawa iei lea, o le tele o I te loa I le tele o lo walofa I le li, o le tele o whawhita uli wa o mai ate oe. Ai se a wā lau nau ale te Apollo, mantua le mua pe tēru mata o pe lima whai o pe e fitu, whai mai ia la wha I atu I ate ia mea tau te popole ai, ma mea tau te atu vale ai, cast unto him all your cares. Cast unto him, because God knows and Peter knows that he's the only one that can actually handle and enable you, empower you to manage those difficulties and struggles of this life.
Ai fai mai fai upolo le valu. A i au tau whau tau tai loa. I le o lo wa vea o tau mona. You are an enemy to the devil. The devil is not your enemy when Christ, Jesus, is your Lord and your Savior. And Holy Spirit is leading you. O le teimea fiu moni ke viso to tonu yon tato walanga. Ma tato whapena o na tui na atu yangang pa ia o le pule na te pulea yon tato walanga. E le toi a vea oe ma se fili i le te Apollo. Ai a vea oe ma o le fili i te Apollo. Ai le toi a vea te Apollo ma le fili mo tato. Can you see the difference in the statement na? Wa ilole se sengo le whapunga na. Fai mai fa Samoa, i au tau whau tau ta ona o le, o le te Apollo lea, wa avea mo na fili. O oe, o au, o le fili li te Apollo. So wa avea oe, ma wha leve lave yana ngā luenga. You have become as a problem or a blockage to all he's trying to do in this world. Are you with me? Are you with me? Vai le wha loalongia na oe le tua. Whether te Apollo fe o mai tanga mapala ai o mai tanga a le wai loina nei e fe te Apollo ya te oe. For too long we've been taught that the devil is our enemy. No, listen to the word of God. For greater is he that is now in you and I than he that is in the world. Wa mo Yohana matau pe fa awa ole nei lo fa na we wa sili le malosi o le wa tonu ya te oe ma le wa tonu ya te au nei le o lo oile la lo langi. Are you with me there? Wa ilo wo fofongia le. Wa ilo wo fofongia le. Hallelujah. Toi fo mai mau tau sisi I lau tū la fono. E te lola le tala matango fie I lena fa I lo ia malaki. Ai a fio I ta tala tu si o whenga inga fo. Are you still interested in what's happening today in our lives? Or if you whanongo longo I le moli mau mai le tū tap, ayen, tu la ayen. Tu whataseu tu au mo ayen. I just remember, o vai aso nei na whai uina le tau ma whai o le atali lea. O wa vea nei ma fui nei ma malu o le malo. He graduated from the police academy this week. So, pa manu ya tili le tua ya te oi le atali. O na au tau ma whainga ia ina. Ta tala tu se whenga inga fōu. Whatau nuu ia perofetanga ia na mai malaki. Le ua sau le ave feau, o le ngō le ave feau na o Ioane le papatiso. He came. John the Baptist that was prophesied by Malachi is now sharing and testifying about the coming Lord Jesus Christ, the promised Messiah that was promised by the prophet Isaiah and Jeremiah, just to name a few. Take fatasi na. Tau te o, le upule na mai e pasta tanwasa kai au le nei, o aso whaingata. Ai ui na whaingata I meo tatou whanonglongo iai, a au le tua mai tatou, o ai ea se e whaasanga tau mai. Although we can agree, we can say yes, we're living in difficult times, but when we look at the word of God, there is a different message given to us. For what can we say to these things? For when God is with you and God is with me, who can be against you and I? Can you feel it? It's not to be felt. It has to be lived, be believed. Are you with me? Pola me tam fai le fili na ya ti oi. Ele manumal. E ala manumal fili mal ti Apollo ya jato. O le tato tu o le avanoa. O tu tu ya lavanoa. Fai mai ya pecheru. De la ka koe fo ya I mo mo pecheru lima fitu. La foa ile tua. Me la ngai le ko ye lo sa pule me yo lo langa. Me le fai mai ya pasta asi. Therefore one of your greatest fa mungunga. Il ka haole.
ai la kulo au le kala lo pe lo kala mo lo fusiwa ai fai lo ka mafkanga yo la e nga wa makwa maka ngo fi kele le tai so I te va ile wa matua au mai le ele ya tacho o meia so po ala me fai le fi tu se foi ya po tau teva po tau tulei lau savalinga ma lau savalinga ai a tau mafai ata tau mafai fa mai ka fa matalanga ai foi na la ko fa malo lope cheru ale la kama ya Paulo fa mai Paulo ya Filipi o te le manatu wa o maua ai tasi le mea o te tau mawhai nei o te tau sisi I le lumanai ina ia maua au pe maua foi au le mea na wala au wina I au e ke viso o leo langa whanau fo ina moni ale na o leo langa e te tau sisi I mea o lo lumanai e ui lama e te tau wivi e ui na e pa ui lalo soli o e tangata ia ina o na o lau mau ia ke viso ai te tū I runga e te tau mawhai ia I ruma ke kia se leo langa le nei e ui au tātou o le lotu a hatasi ai anes kei me soli ai o e lesi tangata o le lotu ai au with me o le fesini la lau mea whai ai e ke kua e whai runga e le valea fo ngi whangau no shut your face, never do that. Na nei tua ina, eva ai le li, and mum's the word. Awale al watu se opu mai lo fonga I ana tona, ai to tono lo loto fata ma faftai. O te tu ina tu iat oe, I la tōwia. Ai a apa mai o a aho ia te au. Ina ia mawhai ona tono o, lo fa moe moe. Alleluia. Alleluia. O le awala ngā tātou te whai ai mea ia. Tātou ia le awinu awa ia te tono le tātou whalsa. O te talo sanga lava ia te oe. E te le alu I leo lai whaavau. Pea whainana e whaalonga ai te inu awa. O tātou fo I e ula. Vai le umi o sikaleki. E pawale le umi anga whiololo pe anga ula ska. Au whailua e manga oe ke ula. Ula sau skale e kau umi. E kau umi e se tenga ia ngā. Ai wawe lai kiki o le mea lea. A le mea ngā kau fia oe. Mai lea so si tianga lea fia o mei leli. Alleluia. Alleluia. Le upuna lea mei leli ia tātou. Fo I mai lan tula fono. Lea ngā nau tu spaia. Are you with me? E ha oa o ai tangata e o mai I le lotu. Ina ia vea maso o ke wiso. Tātou I le au loto leanga. Maadili ai. Tātou lau loto leanga. Wha mamao tātou loto I tangata nai e anga leanga. E pei ai ka kauanga kau kari fo iai. Ai whai maila fionga le tui I seia 5 whawhai o pesu fitu. O au penga o malawa e whaasanga tau mai ai tātou. E le manu malo ia. Listen to the word of God. This is God speaking to us. Why? Because He cares for us. O le alofa tu no le tua a o na tia upu yo le fionga a le tua ya tio o te tu luma le famsilonga le tua ona wa ngu lo ngutu ona wa tele lo wa va mo lo fa alo fa sa mo ya tato ai na tia le upu moni. All right? Are you with me? So le Mateo o le Isaia na 5 fa su fitu fa fonga le lei. So se te me matuai mauia ia e poeina a wa le fionga le na le tua. When I quote scriptures, you capture the scripture. Don't worry about the how the scripture goes, but capture the scripture so that when you go home, you can go to the word of God and search it, then you will understand what it's saying there. So se te mea e matua se whai launga ia mau le fionga le tua. O lau me whai, ma lau me whai e ta hauwhi mau le tusi. Pela o le tusi o le Isaia e fia. Le mawha whai ope e su fitu. Ta hauwhi na, ai oe te kam whai e poe ia le whamtalanga wai e ke mau I konga lo kuspaia. O le mea lai ta ua ina, a wawhai wa lewe kere koe whai kau kuspaia. Wa lewe kere koe whai kau kuspaia. Ma sa inga whai tatu, o tō tero iska koe, na rau mai e lotu ele ua mes kuspaia. O isi whai whamia le konga la whai niola o kelfong. O isi whai utu I te phone, there's no Bible apps in tonu alau. So who are you lying to?
You can say you're lying to me, but you're not lying to me. You're lying to God who cares for you. What do you say now? Awa ki ngofo ilalo ngofo sa opea awal ko mi ngofo ilalo kako fafsa hai kako kalangoa kako tok so ta tola lau lo toleanga ye pe a faile nga inka ko lo koleanga man tu fama tu spa ye malava na o mai a awai a o yai fa chonuai fa pocho la mi chono le tua ma sa uni no so le taimila nei o ma mata fo yo matan wasa pasta tan wasa. Are you with me? Are you with me? You will never enjoy your lunch at home. You know, today I'm with, like you normally. Oh, me I masan. Leason ye. I low. Oh, what we should have go in the ink or not. Ewakulole, if I was a sweat po amele o. Kilo a kawa kwa nga spokelia mala fo nye mal falawa e ke a spokelinga pe o ai pisupo o me uma ye ko nga kongi lungal falawa nga fa penalole ai fa sangwisi e ke lo e ke vai e papangu solo yo ko o fainga le o le lolo na la fionga le tu ya so ma ile asole ne are you with me feeling nga ka ko mau i ka ke le yo spokeli me ai after pastor to bola fa mai lolea o lau faiva uma foi e fa pena ona fa masino mai ya che o ma fa mai la fionga le tua o oe leanga me ka ngaka le wa ma fo longa como fa e ka ma ka fa mai me ka fa leanga i lo loto o oe na o e lo o oe o la tali o la fino le tua e te le tali lole ya e uia ke lo la pai lo fia lai malepe lo fia kali ai a makua ngua lo fofonga ngi ai ke wa kia ai lo la fo nyo a kia fo ele le wa ke tasting ai lo wa lo concentration le mele wa fo ngi wa kia wa lo esema le mafofo ai le ngale lo le tu mai o lau faiva o malava e fa mai upule e fa masino o le loto leanga o le loto fa masino. Are you hearing God for us this morning? Are you hearing what God is saying to us this morning? E fa mana fionga tu o lau faiva o mana fa masino mai o e mau ta te fa pena o na fa tonuina. We condemn ta te fa fanoina upuna lo wingo fa mtalanga e leo o mai lava ia te oe ia mea nā. Nai mana tua leo sa la moiva tasi. E pa uni mani mano, iou, au tafa ae, e le tai mai a te oe. You see how God is moving in our midst. When we allow Him to teach us. Pe a tātou whatangaina leo ia. Ai le ma whai whoina whio mane tua, a o ama whatonu tātou, pe a tātou le nau watu mo ia te ia. Mai pasa tanuasa. For in my return to me. Return to me. So in na so o fuala na o tino ina feme ya pastor Asil famantunga. Ngalwenga tino lo toleanga. Le tustu silima. O tusi silima. E mafua lo toleanga. E mafua I fo mui. Vai ngai wenga ya fili. E kasi le me e makai. Ai uma me ya oe wo mai uma ngai vai le nga kusilo lima kasi ai uma wa makal kala uma lima ia o le silo me o le nga o mau le I see how God is moving in our midst vai me ngoi nai male chona e te fatanga ina lo me nai fai o le me fa make viso yo tofa to ono ti Apollo pangwale awala na sawal ti Apollo e sawe ngoi lana me ngoi le upule tau te fa longo ai pe fa le upule wa vatu le ngalo upu e ini se o to mas kwa feka ya I can handle that. I've lived for 72 years so I can handle those things. I can manage those. Kongi mai ale me ngaka I lo kongi velo a le me ngaka I lo velo because e mafai ona utaliaina ale de awa fo fai mai le fiona li nga sawa le velo lau velo nga ua velo mai e sa weko pa ua I po le ale masau o lau wafo ne o lau velo
e sa wapa ue le au mai. Are you with me? Fa mai o le u fana i le au, e mai le whamtalanga le tua. Leu te tala no le salamo iwa tas. Te tala no le tangata e tue fo i mai le tua le tai au le. Vai mena e whai te apolo yate oe. Fa mai o le u e whana i le au. Ia kaula le whanga e lese kama i u hole rapea. A le u le makwa makaukia. Po le ale vave o lau alo e ke la vea ia. A le ua wha ua whetala i la fionga le tua ina. E le au mai i ati oe. Are you with me? Are you with me? So o le whetiri la ina. Wa e sa au ne te toi fo i mai le tua il tai au le ne. When are you gonna be wise? Wa whea tātou te ata mamai ai. Ma tātou toi fo i mai lele. Pa fonga, Jeremia lo sumal tolu lo sumal fa. Record that in lo brain. Fa mau lo mafofau. Jeremia lo su tolu lo sumal fa. Ma mai la fionga le tui na. Pe mawhai ea e se tas. Ona lafi se mea lilo. Ai o te leilo aina. Can anyone hide from my presence without my knowing? Are you with me? O le su e sue I loto mamanatu. He searches our thoughts. E peru le nai wha. E peru e wha surulua surulantolu. Mai o loo ola le fionga le tua. O loo matua ngā lue lava. E sili atu lona ma ai nei lo pelu. E tau whai ma ai ona o nei tū. Na te whapena ona vaivaina o le tino mai le anganga o ngaunga iwi mai a ano pona iwi. A ano pona iwi o le marrow of your bones. Mea nei te le maua leukemia. If the word of God is alive and well. Nurse, am I speaking right? Yes. She's a qualified nurse now. Hallelujah. The word that is in your hands. The truth pa ia nei te mawhainsi apolo e whaapena na vau ia oe mai lo walu iai. Te lol mafuanga ia leina na fona nau mai te apolo ia te oe ma. Pena whatue lamtanga ina ia awane a vea oe. Ma poloka o nanga luenga ia. Ma fuanga fa na a o mai la sole nei. E le o oe se tanga te fai tautu spa ia. E fatua e saua te whalongolongo I nei la sa. E o fol tu fale te le kai kai ai kango e Kill TV, YouTube la sa wai la koi lunga la unga o tato falsa nei. You never bother to go there. Ai ke fie a fai ol kamalo e ke fie ke alu le state of origin. Is foi o koe ngo fo ngai ai manga o Australia makamaka I la foi ngai le state of origin nga I don't know why vai le tulana na e te makamaka le kuspa ia e ke le alu ia ina why ma wo me le fio le tu God has made everything possible for us so that we can come. Ta tala o me le tua mea umala o le langi o le vani monimo o le langi malalo I fula langi wa ta tala o me le tua ina ia e sila fiena ina ia o loina matana una wa twaile ya taia e te loa e wa mai le tua ya te o le pule. Do you know that God has given you the full authority over all His creation? He has given us all that authority. The church has lied to us for so many years. What telling the all near that we are for a lot. I may umele to yanto or le pule anto. I halana tato le mo ino pule na lango tato na tangata fa longo. I lintangate fa longo mafai. Are you with me? Are you with me? And if I prefer if I pay one more, o go for ile o wa ki ma vai I pay. No, shut your face. You are the very one this word was given this morning. It's not about them because they have their opportunity to listen to this message when they go on live. Now I know. See, o mele te loinai a hoina malvava lo ngutu ya ka ko falalo a hoina tau tala I se mea e falo longo awole langi malato nga yoi mai e fatino me na e te tau talai e ala na tu tupu me na le nga te le tau tala
No, I will rephrase that. God has given us the power of His word. And if that word is alive and well with us and within us, the moment you open your mouth and speak as if God is speaking, it will be done. Have faith in God. That's all we need. So, are you with me? No. Wa umana mai le tue ya tue le pule. So mea umai on loto leanga. A fa pe o tangata loto leanga, fa pe o tangata inu ava, o tangata ulaula, o tangata tau mui mui, o o tangata murilua, o tangata o umai si mea le tino. La uma mai ya tia unil kai au ye, ha? Fai taanga. La me le si mea. Maka pe pe. Wui, e pe al valele. Vai sawa mak pepe lea. Vai mo pepe. Ele kuku alva lele ke wa lele. Ele va lele lunga onga o makua sawa le alwa longa pepe. It gives the power to the brain. Release le ka pequeño le afo nyole o le throttle le move lunga. Vai le alwa le mea. Me fa ngai vai yo fonga ngai. E kwa ya ngai fa yo ngai le va yo mak. Hallelujah. Are you hearing? So, o mea umana wa mai, au fai mai la fionga le tua ia ina. Fai upo lo suma tolu leo o le mareko le suma tas. Fa tonu i le maunga. Lo fulua, ma teio mareko sutasi, lo fulua, fa tua i le tua. That is the word of God. That is His blessing. O lana fa manianga lea. O tato umea nga kupea mea kau ke manga nga oai. Papa Tui Emmanuel, ave yel nyef, ye sa ambakai. O ha ko ole le tui kupe ma menga, ai va lau le tui ia, fa tupu mai le ole. Faith in us, awa ayati ole le faith. O le faith le fefe. Al fa tutua. Ayati o mal fa tutua na e matala uma me uma. Fa ipo lo suma tol fa mai tautala lo le maunga wa ya te oi lo fa tutua lan fa tutua le wa e lo ina wa au mai uma le tua ya te oi le pule uma lava. No, faith is knowing that God has given unto you all the power and authority of His kingdom. Mateo lo suma lava. Mateo lo suma lava suma le ono se yo le lucifulu. Mai o te vatu ya te o ki o lo malo. Au tau no tia I lalo nei, e fa pena fona no tia le langi, au tau tatala I lalo nei, e tatala I le langi, e lema fai fo e fai to o se oli, o na manu malo ya tau. That's the authority, that's the power. O le pule le na wa ya choi, ma le pule le na wa lo fonga. O le pule na wa lo fonga, tanto matua. E ke fanyaku I lo wakali, I po lo wafafine, so ia. Wai fa long le leo le ia. Le leo malu. Le leo e peke le ango ia. Ai aki, el fainga. Le skime va so ia. Sanga fa ko so ia, le kiki me le fai. Ai ko fa ko lu ko so ia. Pe waki ia, o pe la wo lo no mo fo. Wo lu I o lo wakali, I po lo wa fa fingi. La le se me ia, si le lunga mo leo. Ko kasi sa fa ia ko ngai va ai lo le ia, wa I marka mi ko si lunga lo leo. I'm speaking about the power and authority that is in your mouth. Are you with me? Are you with me? I Wa solo a kol o wa. Wait, come mea ai bo lui.
o lui la upu I le kangolo le ai o mea sa ele kakau o nga e whaia se e vai nga mai ke se e ai lo fuspa o nga mai fusi lo o fuai nga ia awang I pa u lalo mai lo maka nga lo maka las wa ka me wa o mai ile isa are you seeing how anger moves in our lives? It's funny. That's the actual picture of what the devil is trying to dominate in our lives. So oi la ale ile upula le chonu ya oi ma ele faina tato pa chonu ina tato fana ile awala te tau ona pa chonu ai le anga o tato wola mai Samoa o mea na whai o tato matua ya tato. We're doing the same thing to our children. Ona pawana awala na o ina tato sa sasa foi kako ye pelo kako mga o wa ko foi fa paleki na ko ke manga o la lo fa paleki maka ko mga o la ka miki ya o la kolonge ya kako nga whai o la upu mingoi ku po a uma menga fa ko. You can imagine how God is saying to us there. And we are not heeding His word. Ai te rola le se se ngota toma le tu e te mawala wa onga lea I le e peru surulua. Le e peru sumole lua e amata me le fai upe e wha. Se io I le fai upe sumole ono. Na ea oha o mai le tua I lo na oa I. Ia I tatou. A oa ina tatou I le tuna. Mai mawafau le ang wha pela. O le ka wha longa kala. Awa mea monia. E le aia se so ka kou e le wha longa I le tua. I le aso e wa fo yan tau. E fo I mea o leo te wha long tāia I le li. Ai vai I. E le o te apa mai ata ma sasa I ate oi ma. E ia wa onga fa mei. E ha o hai mai le tua ia I tanto e alai mai. No, that is a no. That is a lie. E lea o hai mai le tua ia ate oi mai. No. O mai o me sau ma le fili. O isi mea o mai ia I tanto ona o tako le whae tete. O manga ko loa mea e whapena ona o mai ilko ko mawalunga ma le afo iei ma le lale me maua le melo o kai piki. O lalfa sa moa le mai nga. O le suka. Mai suka. Ia a lai fu e ha. Lai fu e ha. Wa umanga I le kaunga whai ai fu e ha. E nga maua loa ko e sala moa. E vai lai la o inga le tu. E ke le sala moa loa mai. Ta ma fa ma lo e le fa pe ma chama. Ya. O ko pu mai fola la lo nguku ya trao. Wa va ya I. E le alta tu mai le fale. O wa ka ko ma fa o le mele wale o inga ka ko Samoa. Langa wa kele ka ko fa lo ya ina le tulanga le. Ai vai le tua. E le fa pe na mai ale tua me. Wa ko sau foi le ya. E o le tua. E fa maloloa o le tua. Ai pe folinga mai lole ina wa fai lole mata tua mionga mata tua masani wa pe o le tua ia lofa le tua ia nga uma fa malolo nga ko ma ko le va yas ia wa ko ia fo pe amaka malia le ele uma va yasonga ia wa ko fu le fu ele nga wa o va ku ngai le me mo wa le wa lo ai vala awa tua e tali mai tama nia fa o e pe ana fa pe o le tua le o tanga te soifua pe a o ita uele tua a ita uele tua e sa o pasta maritel vai asole a le oki ale me ia a le oki ale me ia but His grace is forever with us o lana ungani mo ta ua to fo I mai ia te o te fo I mai I le lotu fo I mai I le tua o le lotu. Return to the God of the church. Return to the Lord of our lives, our Savior, our Redeemer. Return to Holy Spirit. He is our perfect author and the perfecter of our lives. Awana tia o hao ya choi ma. E te loa, e ana wha matalatu langa ya chochu. Fast food ni tau sanga te lo whao leina. Fast food tau sanga na o wolai mea uma I o le lalo lang. Na uinu ava. Awa do langa ia ina Samoa ai o fa pete fi ta longa o le mea ia o le panga mua a ta longa o le ava
mo sila fia o sau ta alo au la pia mo ta la o wal sau ia le au fili mo mua asa mo na ta alo male au filia kanata. That was the first time that the rugby team of Canada make it to Samoa. E lua lata longa. So o tele ia le au fili numero tasi ai sau ia le a foi le President's 15. Ina le lua ta longa, la uta alo ele ina ta longa lena. O le winga la tulanga ava na uma ina o le ava e fai ai. So sa winu ava. No walu foi me o fa saina. Ia ele ia me fa saina e pi o ia le isa. O sa ai sa foi yasola. O le isa foi le fa malu o le foi le. Ma le malu me le vela sa mo. Ai le isa le po na ia nei. Ai sa ula marijuana. Ia na nala na fai ina mo no fisio ele fai ase simia ona wa foi sia maua ia pera wa fa o yo ko ula foi o ko fai o fai mai ngai sa mo ngana mai o ko ai foi me lele vai fai ngo fopo ai vai ngana mai na yo ngau uma le yo isi so isi no me fai wa mai lo le mo mukia fo le lo wa uma sasa la wa mamango nga maya mai mal pepa foi lele sikaleki sikaleki nga ku nga ngau fa kasi ba vai lenga ya vai mai foi e pusa foi ya nga mai isi ku pulanga lo foi mai fa ya kai lima kala ile merkas ya nga ave le vale le vasi nga ya ngolo le wa ulan mukia ma fa mai me fa fa ku ya nga fa le fa o ko fa le fa nga ke ko wo fa kai ya vai le langa le no wala mai ma fa anga le o le o tia o ya chacho teu ese mai ina ia mai sia tulanga na tulanga le muri lua mal faitaanga ia ala le fa makala ya tu ai manga oi o va ai Maria fa makala le Maria ya teu chola ia tulanga na ya. You see, I'm being honest with you. I'm not just giving you a word from the word of God. O te leo na vatu ya te uto se upu mai le fionga le tua. Te vatu ya te uto le molu mau na wola mai ai. Fast futo sapa. Na walu ese mai ai Samoa o na ufa le tonu la wolanga. Na sau Maria inei, a mai le mawhanau inei. Ana tu le o matala noa, fa matala o maloa fa ka kia lo le fofola lo le o le fala. Pe o le fala o le fast. Ai fofola lo le fala o le maainga le mea o le ao o iai. A mai lo le mai ainga o le a foi no tulanga iai. Pea na o mau fatina. O le atu umanga luenga la tau i toi atia e no ta ai. Ma mai e lo le nei niusila. Ma tio mai atina e mai au inana maua ia o leli. Le upule na mai leli i antia. O te le isau le asto na i mulmuli na o me le valu lima i le lotu. A le Emmanuel. Ai na usau o te fia ta whaoa ina o lo le alana mai i lo avita vale. Sa ia me mamafa ke sapa sa me Samoa e fai o avka vale o sister mena. O sister mena na mate no no va tasi vai temina. Ia e o mama Lucia ile maftanga. A walo tu le me ile malai ile i Hunters Corner. Lai fai le vai temina le season o hockey. Ya o hockey fai beto no so out ngate fi ta longa. So vai fa pela ma ka la pu ina. Ai te lo wa toti munga. E le se timu foi lena me e timu ma yanga kum ma lulu por ki ma a timu ama ko lo loto timu. So I had no choice but to get into the place where Emmanuel was having their monthly meeting combined. O inana o latu te latu la wa faila vala au. I entered in and they were doing the altar call. Sa ina ia le tamaitai tauposa. She has just given her testimony. I also loyal au fai pese au Otara, Pastor Sam, Likisone, ma Ana, ma lato ekalesia. Usu loyal pese lena. Al pese sa fatuina ele au fai pese e uchi i Hawaii. Ole la Ulu Sisters. Al tali al pese mai pe ete le la ngona ea la vala au pa ia. Alu ese mai le reanga ai fo i mai ia chao. O tangata ava, inu ava. O, e lenka ngaka fia.
I leo langa ngai lo ka kai wa. Wa ho o le nga nga. Pe ya nga o la ko wa male. Male la lo lang. A o le me ma lie pesenga ai va I leo kamanga. Ele yengi o fai pese la ulo. Ai e fa longo I pese kai me pe o nga nga ai. Le ki o foi me nga a o I ngwa ava penga. Nga o kai ko ka se wa mai kai ko lua. Alright. So o ina na ufa longo na to saulo le pese na sa mal tali lono lua. Ai saulo le pese e na lono lua. Bo o le fa longo I ufa pese la pe ona la to swinga. Ai to tono o lo nganga. Bo ufa longo I le leo le na. O tau tala mai lo nganga na e te lei la ngona ea la uvala au pa ia. Alu ese mai le leanga. Ai fo I mai ia tia. O ina na pe o le timu tō, le tafe o loi mata e le langona se leo. Ai ua maku ua peinga sasa e. E la fo ina le tangata se me malos. Na utu I lunga. O ualu I luma. Wa utalia le li a vea maali. Infaola. I lo walang. Mai le aso le na. O lea o te tū I luma o tangata. Ai sea. Na ufa longo I le aso le na. Na ulona. Na wola mai I le la mosa. O te le faisa o mau moisi kalesia. O le la mosa, po le e whakasa, e a oa oina le lei, lava whanau, a macha mai le whaitaupi, a el whame. I o ofu. So na oa oina le lei, na sa oa oina fo I le vaenga le ta o le mata upsisili. Mata upsisili o le whamtala ina le o le fionga le tua. Le se senga o le vala aulia o Ioane le papatiso. Ma le wala awina o ke riso. So ina te vai e le se lotu le anga le la mosa. O se kalesia le lei. Ai ala na wha le tono la mosa, wha le tono whaiwhi au, ma wha le tono tangato lotu. Are you with me? Me fo na o e kalesia ne ta o e kalesia whanau fowina. Na le lei uma a wanga ia ngai mai fo. Ia ua ese tangata mai na. So o le winga leo la umau ia te oe. A e langona le vala awa le tua le tai au le ne ia te oe. Fai mai pasa tanuasa. Fai mai le tua. Toi fo I mai. Ia te ia. Ma tau sisi I lana tula fono. The word for us this morning is God is saying to each and every one of us here and also all of you our friends and aingas that are listening. The word of God for us this morning is return to our God. Because He cares for each and every one of us. O le sitianga ele fai ngofie. Ko telo tangata fa mai sau sitianga, you know wa fai ngofie me uma. No, that's a lie. O le tele o lo sau ile ri mo lo sau ni sitianga le. O le tele fai na fa fitauri. Ma ai e kale si e fituia le ave ia le tuina. E lua e kale si e le se lape si le fanga le tua. Ha? E lua. Ai ui lava o lai le ise lape o lancho there were only two churches that we can say they are almost perfect or they are totally honoring the word of God. They are following despite the struggles, sufferings and tribulations they're facing. But even then, God was still saying to them, be overcomers and listen to what Holy Spirit is saying to you. Why? Because God knows that you can never rely on your understanding and your knowledge of Him. Awai e ui lava lawe wa le lei e kalesia ye lua. Right? Se murana ma le kalesia le filter faya. Alai au mai le chua le aveai. Wa e le chua. Wa kaunga o kai me umai. Ai mana o le chua au mai le mea fina ngalo ai. Mo oe moa o le aso le nei. To tele tangata lo lotu e le ol sitianga. To tele tangata whanau fawina e le ol sitianga. Fesili e sia e leo le atua le mafuanga. A o oe mao I mea tātou te mā natu ai. Ma loan tātou whanau longo tono tātou malu le nei. I le whaita o te suma wha, suma le lua. We have heard in our midst Proverbs 14 verse 12. There's a way that seems right
to man, man and woman. But its end is destruction. E iai le awala ua manatu le tangata, o tonu, masao, malelei, e whaafonga le whitalainga le tua. A o ina, e whano ai. O whisili mo oe moa, o ala o ai nai te olai. The question for you, whose way and model are you living for today? Because my word of encouragement, if it's not God's word, by the leading of Holy Spirit, then you are the one that God wants this morning. O ta uana le mana o ai le tua iaina. Tau sanga le tato whanolongo whai mele fionga le tua. E lua vaenga le fionga le tua na o tui tanga te fio lo le whawawau ai te ena. This is the last word. Ma te yo fitu. Na watu tanga te iaina. Lau watu anato mori mau. Matthew 7. Christians, born again Christians, the Jewish people, came with their testimonies to Christ. They knock on the door to the gates of heaven, but they were denied. Whafonga le lava. Na te ena mai iaina. Whesiri aisa. Whafonga whita lainga le e ona le ola e whavavau. O esa tuia o tō mo uruma, wa tō o te le loa o tō, pe mai whea o tō. Pata opulona lua. Twice in the New Testament, God revealed this. Mena le whai mai, le whai upo e lua o le malaki lea e tolu. Pe ma whai e ono tātou tutu watu, matali atu I le tua, I lona aso lea. Are you seeing the connectedness of these verses into our main text this morning? Malachi 3 verse 2. But who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap. Mai upunai whaatali mai ina. E peita ua. O e le whaamamaina. A le I. A whaamamaina o e mau le upu lea. E whamai e sili atu nei lo. O le a whoine o le mori. O le mori ale ta off. Wai mai le mori mwhasi mori ina. E ke lea inga ale soka overnight. Ia ngā oloa lakua kāre kai au. Ngā mangongia. Ai uma ewa mamango veko la lai parapala. Whamai e pei o le afi a le tunu auro. A whaamamaina o e mau. E le afi a le atua I le tai au le nei. E sina o e mau. E pei o le auro ua whaamamaina. Tatou tūlai. Tatou tūlai. Team, you are all that I need. O le tātou tinonga na le tai au le nei. I want to endorse and I want to thank everyone this morning for hearing the word of God. I also want to acknowledge Pastor 𝚟𝚙𝚎𝚘𝚡 Tonga for that word. I have to vala away le ya cho ma le wa mai fina ngalo le tua. You heard God spoke. Wa e fa fonga a o fa pena ona feta lai o ia ya cho ma le wa mai le na fina ngalo. Ele o uma tanga te le fa vau ale lo na fina ngalo le na. Langa wa ya au mai uma me uma lava mo tatou. So tatou tau tinonga le, this is our confession. Tatou langi na ile o le pese lea. A ver pese lea mau tau tinonga. From all that you heard this morning, let this song be your confession. Let it be your confession from your heart. A ver o lau tau tinonga mai lolos. O whaingo fia yo upo le pese. Wana o oe I lo umanao. A wa a fia o ie te tonu ya te oe mao. E le aise mea ta te le mawhaia. A whaian whai mai le ma te iole nai suma le walu. E le ma whai e whai to to'o se oli o na manu ma lo ya te oe ma. He has already declared and spoken that the gates of hell will not be able to overcome you. Mena te wai e le se me whai e file manu ma lo ya te oe. A wa o sili. Le ma lo si o le o tonu ya te oe ma. So, su mai le iluma nei. O te whaongaina se tasu vaenga o le whaasoa Pastor 𝚟𝚙𝚎𝚘𝚡.
Whata oto I le wi I whamamau oa. Ina ua ata mai lona loto. Ina ua whapena o na masai lona soifuanga. Na ia tue manatua lona ainga. O le ta ainga le tai au ni o le ola e whavavau. A wā o loo masai o tātou wolanga I le lalolangi le aso le nei. A o loo wala au lava ta maa ia te oi maa lai tele me le whale o lo tātou ta maa. Whai mai pasta ton masa. Ina ua watu le wi I lea. I le I whaatali le ta maa. Ai na ta mo e mai. O ana whina I vai le ngana Samoa ma le suifuanga wha Samoa. E ta mo e se sao o le sinu. Se sao o le tumalo. I se ate li I wha maumau oa ma se ate li I wha maumau mea. Le atala nao le tua mo oi le tai au le. I want you to picture that. God this morning has spoken. And He's also watching you as you make your way unto Him. Let the Spirit of God lead us this morning. Let's tell it to Him. Let's tell to Him that He's all that we need.